Kasangay ta asawag. Kat sigurado nga agur-uray ang kanya. Maragsakan lakit dito isagot ko kan kuana. Balito kasingsing kan kwentas. Da nagpalangan iti dalang ko. Tuwa nagtagi kabalyo. Isardan ko ti kotse. Nakabungot na. Imasidag ti maysa. Anyak ka di ti masapol yung kanyak. Naut ti sugat ko. Sino tinanggandak iti biyag ko? Sino? Magparkong ka. Amangan wag dara ti sugat mo. Palsak ti awanan bayin. Jak pakawanan ti asino man ang nakabasol kanyak. Awan asik iti uray asino man ang nakabasol kanyak. Agpaggadlakit di ti biyag mo. Di ka kadi mabutang. Awan kabutan ko. Nga uray pa'y ni patay. Katukad ti basol. Asino ti awan basol na. Asino ti nalinteg. Itultuloy tayo kadilata ti agbasol. Itulok mo kadi at agabwen na ka ti kinarugit ken kinadakas nga agpaay kadagiti saan analinteg apanggap. Gun udem ti aglaplapusanan ken awan kaasping na aragsak. Gapo iti kinaturay ken kinadakas mo. Ngem anya ti katukad ti basol mo. Katukad ti basol. May samanen a nobela asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Napalabas, sinungbatan ni Dagima iti panagayat ni Dinggas. Gapu iti dayta. Maragsakan unay ni Dinggas. Ket dita. Naging nagagdan nga uray adda ni Nana Agno a makakitkita kadakwada. Sanlatan ang nagtagtagariti baket. Ket nakuna ni Dinggas nga isu ti saksi iti ayan ayat da ni Dagimay. Mabainmet ni Dagimay. Isu ang nagkid daw iti pasensya iti baket. Ngem maawatan latan ti baket. Kabayatan na. Sanen ang mailimod ni Ligaya ti gura na ken ni Astor. Iti panagsarita dana na pipay ken Francis. Nakuna ti baket nga da parikot ni Ligaya at di na maibaga. Itagagayem. Denggen nyo tituloy tinobela tayo anapaulwan. Katukad ti basol. Wen Francis Baro. At da parikot ni Ligaya at di na la maibaga. Nadlaw ko dayta idi umay da Astor dito'y farmhouse. Anya? Wen Barok. Pilpilitek ni Ligaya amang ibaga. No anya ti parikot na. Kat talaga adi na ibaga. Sana balen, Nana. Saan yun napilitan ni Ligaya mang ibagay ti parikot na? Barok. No talaga di na ibaga. Awan maaramidan tayo. At dayta Astor. Kwarta. Nagado ti linaon ti ata si case Don Juan. Umdas met nga tadayta na kwarta, Astor. Ado dayta. Awanan ti makunakan ka, Don Juan. Katamumunuan niya ti katukad daytoy. Wen, amo kung ti katukad na. Kat awan parikot iti dayta. Ngamin, siyak ton ti mayor. Dayta ti kayat ko ken ka. Positibo ka ngagpampanunot. Mga bakak, Don Juan. Ipamuspusak dayta. Anya daytoy intedyo kanyak, balasang kaw.
Bagas, sardinas kanda dumapay, tata. Apay nga ikandak iti kastaw. Wan, takayat milaang nga ipakamo. At tumaray ni Astor Angel iti kinamayor ti ili. Daytoy kaday ti katukad ti butos ko. Balasang ko. Bagas adwa kilon samot daytoy. Ken upat a sardinas. At dapay kwarta. Adoy Ha? Nay. Kwarta nga agpaiso dayta. Itad ko dahi ti akwarta. Basta ibutos yun ni Astor Angel, tata. Ilistak tinagan niyo, ha? Ibagayo ti kumpleto anagan niyo. Ta ilistak, tata. Unayin na talaga dagiti kakasta a politikaw. Sukatan da iti 2 kilo a bagas. Ken sardinas ti butos dagiti tattao. Alakit din. Ibagayon ti puno anagan niyo, ta ilistak. Ala, isurat mo tinagan kaw. Bagtaw, lumagtaw. Kasta tinagan niyo? Nagalasmatan. Bagto lumagtaw. Dayta, tinagan kaw. Sige, isurat mo. Anyan. 2 kilo a bagas. Ken upat a sardinas. Sabagay. Adamot kit di kwarta ah. Umdas lang ay gatang iti mantika. Ay, anyan nga agpaiso dagiti politikaw no daduma. Sa bagay, saan matkit di nga amin ah? Ala, impilit damot nga intay. Di, inawat kulatan ah. Sa bagay, saan mo't apod no anagan ko? Ti imbagak nga inlista di agkinikin ni a babae. Oh, adto yan ti pulutan niyo, among. Agluto ka pa eh. Nayunam ti pulutan mi. Wan among. Sige nga rod, among. Inako ni Jacket Shin. Nagbanglo ti pulutan nga inyeng kay katulong mo. Juan, Don Juan. Nalay nga agluto ni Dagimay. Agluto ka nilaeng ti trabaho na. Agluto, agdalos, aglaba iti kawas. Kasta, saan mo ka ding ibabaon nga gideliver iti droga? San pay? Expert na iti babay dito'y happy house. Kasta ka di. Ngam nabibit ko matitrabaho, no amin nakatulong kan pasurot mo kat aggunay. No aggunay agraman ko sinerak, kasanon ti taron ko. Ken awan parikot iti dayta abanag, Don Juan. Gaputan na iti panagtrabaho dagiti babay dito'y happy house. Kasta ka di. O sige, uminom ta. Naimas ti ara kapag sangwan tayo ta. Sige. Bukbukak ti baso, ma. Adoy, Don Juan. Agyaman nag... Mangrugin ti kumpanya. Isong agyaman ang iti kwarta na hinted mo. Tulungan ka, Astor. Gaputanam na maek ang mga baka. Katnukas ta ti mapasamag. Adadan nga umado ti kwartata. Namnamam dayta, Don Juan. O sige, uminom ta pa. At di para kang kain. Groceries dayta. Aapay da ito'y anak kasupot. Para nga rod kang ka. Itad mi. Naggapo ko ni Astor Angel. Botosan nyo para mayor. No mga bak, sana da ito'y timaitad na. At adopay. Sige.
Awata mo ina. Taing kami niti sa bali a balay. Ay, sige. Agyaman, nak. Ina, magdad ka kumay ti bayad day ta groceries. Anya, ay, kunak man no libre. Ang Juan, nagkunakan ka nga kidaw ka iti bayad. Baybayan naklatan Dinggas. Ina, magdad ka ni ti bayad. Tayong paglapag merienda mi. Saan, ina? Ah, Awan kasta na ibilin kada kami. Sige, umunig kayon di ta kalapaw yo. Wan, barok. Anya ka matandingas. Isupay ko mati maurnong ta kwarta. Basit lang matikidawon ta. Di ka galarami dito parikot mo ang Juan. Nuag may saka. Juan, aramidam ti kayat mo. Ngem no kadwanak. Di ka garamid iti jak magustuhan. Taamangan no matibab ka. Ah. Isagmak na kit din. Oh, akin lalayin ka man na nakunak, Dinggas. Jak itulok nga garamid ka iti pakadadailan ta. Naimbag kuma no saana ka may raman. Agsubli ako ni Jay Sudad, Astor. Agbiyayak ita aparbangon. Tapno masapat isa sangpet ko Jay Sudad. Kat di kagdanag. Kasaritak dagiti duma gagayem ko Jay. Tapno mang tilda iti pinansyal asuportaken ka. Namnamagday ta Don Juan. Mala, agpatuloy akon, Astor. Agrubot kayo kaninanag, no? Tamapan tayo, G-Mansion. G-Mansion, ti pag-headquartersan tayo. Imbagi jay, tada telepono apang kuntaka kani Don Juan. Uwan among. Ang magbati dagiti duma dito happy house. Tapno damang taming iti plantasyon. O sige among. Sige. Isagana yung termosar. Kalpasan na. Agrubot tayo. Matong pal among. May Rodrigo. Anyan, apan nakairanranan na. Tanagsabat ta. Dito'y dalan, dito'y sentro. Juan, Astor Angel. Kumusta ka? Nasayat, man. Katsika, kumusta ka? Kasken ka barog. Nasayat man. Kat timakunak. Ipakat ta ti kabagalantang agkampanya. Kat makaamundag iti tao amang ikadang. Areglado. Apo mayo. Sige, Astor. Tagkampanya kami iti tanan. Agkampanya kami matitidaya, Apo Mayor. Sige. Kakadwa, hintayon. Timanaw dan. Ang kuwan, Dinggas. Amo. Umay ka. Mapantayo itilugan, tadda na patag nga ibagak kada kayo. Nawatan nyo timbagak. Juan, amo. Nasaya at launay. Amo, saan nga ta, delikado? Aramatan nyo ti panunot yo. Juan mat ngamin, Dinggas. No di mo kabalan. Siya kung ti mga ramin. Ala, umuna ito yung mansion. Sumaruno kayo to, ha? Juan, amo. Awan ka di titangdan mi iti papaaramid yo kada kami. Amo. Di kay kadagdanag. Taikan kay ito ititangdan nyo. Adu ti kwarta. Isu nga awan ti pagdanagan nyo. Nanaagno. Saan talata nga agsarsarda nga aglutluto. Nag-ado ti lutluto ta. Wan taado ti supporters ni Astor. Kat dito'y daamangan. Saan ang maawanan iti tao dito'y mansyon ni Astor. Kaputak si sinublat dagiti tao nga umay. Uwan nga rod, anana. Ala, isagana dagiti nateng. Uwan, nanaagno. Ay, makabannog gam anusan ta. Ay, uwan nga rod Sa bagay, may mayatan ang aglutluto talatan. Ngam timapan aglako iti druga. Shh! Tangiwat mo dagimay. Unay kan aya. Ay, nailawan ko matan nana. Tanangam ti panagsasaong balasak ka. Narigatan. Ay, uwan nga agpaiso, nana. Imbag tadudwa talaang diti kusina.
Kat awan na kangag iti imbagam. Wan nga rod, nanaagno. Sige, kitin. Ituloy tanti agluto. Dahil ni ang kwan. Naturad na talaga. Ngamsan mat ngagpampanunot no daduma. Uray agarami di timadi. Basta madaan iti kwarta. Dahil nagnan. Awan matataw ita dito'y sentro tarabiin. Kat no agbaligin ni ang kwan. Awan ti agbalin asaksi. At pinaltugan na. Paltugan ka. Asino tinang paltugan ka? Ano yung tinapasama? Ipantay di ospital. Darasan! Pimanawan dagiti polis. Wan, data tinagdamagan da may papaniti na paltugan. Data tinangyag dito ospital. Namati dala unay nga awan ang mutay di pa nakapaltog ti lalaki. Naglahingak nga artista. Kampay di masyanak apirmi iti pinaltogak. Di saka na ti pinaltogak. Sumanatang kan. Amangan wad na makangagkan ka. Sigurado nga'y dayaw nak ni amo. Huwag kayam. Nangikam iti inaramat mo apaltog. Impisok ko iti basuraan nga sidag iti nagtakdarak. Inakdagasan ito nagawid ta. Sige. Mabit lang, takitag ti pasyente. Nalaing kayo talaga. O sige, mapantayo di ospital, itamad lang. Wen, amo. Anya ti sumarunong aramidan tayo, amo? Inakasarita ti lalaki a pinaltugan. Wan nanaagno. Ay nanangag ko. Kasladyak amo no niya ti ibagak. Ha? Agkin tayagak pa nga nakangag na. Agasam, pinaltugan ni ang kwan diya tao. Ay, Diyos ko! Ay, pagkawan ng aputan di da muter aramidan da. Ay, Anya nga ti, makunam iti impadamag ko na agno. awan. Awan? Di mo ka di ibaga demonyo kan satanas kan Lucifer pa ne. Sumateng kan. Di ka nagsaupay. Wan. O sige, umay kayo manganan. Nakasaganan timakan. Dagimay, agunay kan. Uwan, nana. Agsarita tanto. Intun mapan agkampanya dagiti tattao. Amom, kabsat. Namuak tinapasama kan ka. Kat di kagdanag, tatumulong nga tapno matiliw no asino man ti awanan bay na ng paltugan ka. Di kagdanag, tasya kung ti makamoy ti pan naka-hospital mo. Agyaman na, sir. Ang laglagi pa masyak, ti ibutos mo amayon. Buwan, sir. Nawatam ka di timbaga, kalalili. Wen, amo. Kaya't ko apag didinamagan ti ili tinagtipunan ti kinaimbag nga inaramid ko iti maysa nga inosente at tao. Wen, amo. Matungpal. Alamidan mi dayta. Nasayaat. Kat, kumusta ti pagnayo ita? Nasaya at matamo. Ado ti mangibutos kan ka iti kinamayor. Ngamin, malagip da kano day ti amam asigod a mayor. Naanos ka no. Kat day ti may sa arason, tapno ibutos da ka, amo. Kasta ka di. Wen, amo. O, sige. Sayatin tayo ti makipulapol kada iti tattao. Iti kasta. Sigurado ti panangabak ko. Oh, kumusta kayo matindi ti police station? Nasayat lang tama, sir. Tapnad adda na saya at ikang kayo iti pagmeriendayo, ha? Mabit lang, ha?
Akamu kayon, itindisok, ha? Sir. Shh! Di kag tagarin. Manumot la day tangay. Ken italang matamang tayo dakit ipagmeriendayo. Sige, hingkamin. Ket, naragsakak makakita kada kayo. Amo, awanan ti parikot iti ospital. Naikamo ni ti kwarta di pinaltugak. Nagparang apilantropo ka, amo. Kasta ti kayat ko. Ket iwaras yun ay tabanag kadagiti tao. Wen, amo. Dinggas, ilayon mo yung farmhouse ni Francis. Mapantayo jay, amo. Wen, Amo. kailiw ko manan makita ti babae ana magpitik iti pusok. Ngam amo. Asawa ti gayem mo day jay. Kontra na ka di, Dinggas. Ha? Saan, amo? Sumungbat kanto pa lang amin, dinggas. Susweldoan ka, Dinggas, ha? Isong amin akayat ko, aramidam. Ket no di mo kayat, nasaysaya at laangen nga agpakamatay ka. Anya? Tanusan! Siya kon amis mo timang pataykan ka. Anya ti pagbanagan, ti marikrik na ni Astor nga ayat ken niligaya. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy tinubela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol! Nobela ken iti direksyon ni Virgie Peclay. Musika, June Ributazo. Computer Recording Technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.